Ghana dukɔ le COVID-19 dɔléle aƒe dzesidewo me le June Andrele aƒe keke etɔ̃ agbe yi ɖe dzeside ame akpe 8,154 ke ame akpe 4,490 gale dɔlélea ƒe asime ko yi me xe ame akpe 3,550 nye ame yiwo kpɔ hayahaya ke ame 1,190 nye ame yiwo trɔ megbe. Ema fia be ame 393 nye ame yeye yiwo gaxɔ dɔlélia le nkeke eve me ko. Ke le miaƒe amuganutomia miekpɔ dzeside ame 346 le dɔlélia ƒe nyawo mea Electoral Commission of Ghana akɔdadɔwɔƒea dze ŋkɔŋlɔ na akɔdagbalẽ yeyea le Ghana godo. Le miaƒe amuganutoa me le Ho Municipality tea ŋkɔŋlɔ dze egɔme le District Education Office Ho 1, District Education Office Ho 2, RC Primary School Ho Bankwe, Kabori Primary School Ho Bankwe, GBC Revenue Office Ho, Church of Christ Ho Bankwe 2, GPRTU Office Big Market Ho Bankwe 1, GPRTU Office Big Market Ho Bankwe 2, Power College 1, LA Primary School Housing 1, Carpenter Church Ho Bankwe 2, Nuria JHS Ho Zongo 2, Pentecost Church Ho Pedo, LA Primary School Le Procedum Ho Dome 1, Calvary Baptist Church Ho Dome, Pentecost Church Ho Dome 1, Volta Barras Primary School Ho Dome 1, Social Center Senate Flat Ho Akwen 1, Social Center Senate Flat Ho Akwen 2, Pele Heve Lower Primary School Ho Heve 1. Afiyawe nkongongula je egomele le consider de ka yame. Ke le nyepe nukpɔkpɔ me le tsaɖiɖi yi ɖe ŋkɔŋlɔƒe wa tse kote be ame geɖewo mele ɖoɖo dzi zɔm o ku ɖe COVID-19 dɔléle ƒe seawo dzi wɔwɔ me o. Vietɔ le social distance alo dometsotso yi henɔna amewo dome ŋu le center alo ŋkɔŋlɔƒe geɖewoa gbɔsɔsɔ le teƒeawo nye nu yi ke yi dzi ale gbegbe. Ime xe memama alo dometsotso yi henɔ amewo dome megadze nenem o. Ke ime xe metsu le ŋkɔŋlɔƒe wa megere Ho Zongo Mosque afi nye Muslim subɔsubɔ wɔƒe meƒonu kple nyanuɖela ɖeka aƒetɔ Michael Il Ajete ku ɖe COVID-19 siawo dzizɔzɔ le woƒe subɔsubɔ nɔƒewo. Ede dzesi be kuxe geɖewo do tso siawo dzizɔzɔ le subɔsubɔ wɔnawo me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngato assalamu. Niko yene Mikael Ajiti. Nyonye Muslims yaka le ho akoma. Ye dolele yakanya coronavirus anya dolele yaka hikama godo kwa ama ba shara kli wo jajra tohi duration kli jajra tohi yaka le dolelanchi. Habam nyo Muslim community Islam ala ofiami bana anyara jo ajba Hosatono no jajaroma nyo hamiku jarra bala nyo president eglina afiena be agare Moscow ajibo bo Ghana ajibo gan lafma yakwa kwa temperature asu bakpa yaka anya dollar mato na temperature ba nyi baka be feba dollar ma chiwa ta Ghana alamyashi avalia ha sanitizer alamyashi pe Veronica bucket pe achia alamyagbo atolia ba nemi gbona gbodora kwa onyeba fifia nyama kettles alo buta buta alo kettles mo miga zaga na namwa mreshara alema votic amorola na osplan votic lashi wakovi amoro ha wakuchila votic goma amoro ha oplana kia water alashi baramaka maga buta raka kwalo kettle makon gazazanko ni akala menye ba ha migbona fifia maslachi na gbona amaraka raka 100 ko homola na maslachi maka kama ma ta hwa ma 100 jirakawa kanono me aka no majira kama nono ma kwa no ni na
50 ata no ma ya kene kakamama ka yokui ka 100 do glota maslachi ka alo me gbodo ko ko lulwa wo ko na 100 da ajiba do liji po ko na 100 da ani ba ta ko ba 50 ajia me ko 50 alo kata ma ta ko 100 ka 100 kata ganara apart from that number do maraka magaga gagarmo na bona ha milana na no ba da duma ya fiamba nyama abba avoba ko mino me kuno bodura mara shara kleton kana bona na la avoba mala shi ha na va kwa na kwa ye distance ala nya doma aka mi woga nya ko distance mala tape measure ko gari la shi ya kwa no amaraka measure mabaka na va kwa kana washi doko na jiji washi fia ko washi sara fia ko washi sara ka no vio ha jagoma twafuma fia ka amama ha mashi sara ka no vio ha jagoma ta ka interval nya doma da mama ha fia hala imama awu semo wanami nsoso aba 30 to 40 minutes da fia magala jinu na mo 10 minutes ka imama 10 or 15 minutes alo 20 cover imama summarize the share tamya ku ba 20 minutes or 25 minutes ajiba nyagara maslacha ma aga dogbara aga conclude the share that minute ma nyakata nyaga ahun adogo dodo ha mi alami garma da kara kana mako mi donne ma kana first line banto yakala magba nyano ina la magba nyota no dogo alo na geta ha na akhwalo la klema geta ka ama abagba ama yakola jime da ama tan la ama awo la fuma momo ama gbana chunoju dodo ka ma volena kluru dodo nan ma ko dodo ga da kara nyakata ko ya dogo ni hambi ga totogari kamera shara na ka kana mi va ha na dogo kwa amoro ko oklashi ko ogaju ko na dogo kwa amoro oklashi ko gaju ko ka avo na mi duwo na ma ka maslacha mi chuni na via ka area ro nyama area ro le ala vera kwa ka mi ga achuka na marava ata vuvwa agar mala mi chuka safi mi ga lidun ka na mama kpoklo ma fia eji mi la because na ma adwaderi na ma president dari de viuma ga maslachi vamo ajiba islam de viuma ga maslacha mi ga konvi because do ko dari ma kafi nyano ha uma ga maslacha vamo because do me akale mi maka mumoka tami bo nyano alo nya jila alo nya soro no kpo de viu bo la fama de school mali no kamia kana to alo nya ka da kakiyo nyawoko mi gagara bodo ko ma ka ni bodora ya kamia ju ha mic ya ka zami lafia imam ma mic fifia modern mic mo imam tole different ya to hala kaka imam le nyama maslachi ma imam zana mic ko ma vo ta mic ko ma ton adiba mo translation bi a whole islam usato le islam le whole islam ta imam nava imam ma mic latest one ka about goma lashia al nyajine popeta jina imama kafi avalia standing one ha al ngola fi ka imama dodoga cho popeta ba ava awa kafi niga ko short one ni gba tore niga fla ni gba to ha le because na bobo na datagwa ga mo tatagwa na degba kwa amwasi kafi translator to ha le kon ya ka wala shitana translator zeto ka oko dara na wo ko ya ko dari ta imama to tonkata ya la fuma ka o pretunta no mi fisi ko dari na ma ka na imama ba ko nyata po na mi baba ko khara kama dumura kami dalakpa ajiba unda shama goma jeje plema ku khe ani noga amarelia feel proud ka femate instruction raka na nagi la islamic ha ba la nyagbo mi ko amoro dara ya ba scout boys ina oni scout boys bi kon hali oni scout boys aka waba madakuku madam alo madakuku honorable grafi clashi nafi wala wawe aba scout boys wawe lawunci ta amorolia ya magoma samba that laka jibe na control amare magoma sago hanyama imama roha ote ngoro kiba ko ojibo ko awa kan zamila gba about 30 minutes 35 minutes wako aklanwo adangoma 40 minutes ojibo yuaze ta mi advice oba awo maganya awa maza do 1 hour kaka 1 hour ha no less than the 1 hour at least 45 minutes we should reserve 15 minutes then we have to vacate the mosque ta mana full 1 hour homila le maslacha homo do 1 hour taka at least use 40 to 45 minutes ya kamya ta lo 30 minutes no maslata the rest of the time ya kamya ko vacate the maslacha kwa ke 1 hour ma asquare nami adownload ya ka ano ashinenye ba aje myaka tamya nya ba dolele ya ko covid-19 really nataponya onya because agba mara kama mi ga saba amara le doma yakanya myama nchi mada kala doma ta mana lakpe amave view nya na mi mata ako dollar mare
kwa fodio asagomarare nyata ko dola ma dala ta dola la nyata ko nyata da kapio ko de tugalo nyato muslims community alo adwakata ko no sagoma bare yo ba nana gbona kwa wa no jujagbo na makpo nana kala ma bare avuju ha ho na nana ha gbona ha afagbana do kyo kaka na chachi chereba emwa na vana akpo maybe na nwa ba dogoji wa matek pagwa kanwa Duwofefia Komi Seshie Amuganu Tome Ghana na Top Africa Radio Hamburg Germany.